Da li Srbija prolazi grupu? Ajde da vidimo. Ćao ljudi, dobrodošli na novi video na kanalu, nadam se da ste svi dobro. U današnjem videu konačno reprezentacija Srbije. Ako ste propustili moju najavu grupe C, odnosno naših protivnika, link imate u opisu ispod. Obavezno bacite pogled. Naredne nedelje nastavljamo sa grupama D i E, a ako nekoga zanima selekcija Hrvatske, sinoć sam bio u prilici da ugostim drugare i kolege iz Hrvatske, gde smo analizirali njihov tim, pa pogledajte ako imate vremena. Pre nego što počnemo, znate foru. Lajkujte video, ajde da prebacimo 500 lajkova ovog puta i naravno ako ste novi ovde ili to još uvijek niste uradili, učinite mi uslugu i zapratite kanal. Ajde da dođemo do te famozne brojke od 10.000 pratilaca, bit ću vam zaista od srca zahvalan. Ovaj video podržan je od strane mojih prijatelja iz pivare Salto iz Beograda. Lokalna pivara koja podržava lokalnog kreatora. Savršen spoj. Salto je nastao i želje da Beograd dobije pivaru na koju ću biti ponosan, a samo 5 godina nakon osnivanja, njihovo pivo Salto Stout u Londonu na prestižnom World Beer Awards takmičenju proglašeno za najbolje tamno pivo na svetu. U Saltu veruju da su znanje i obsesivna posvećenost ono što ih čini posebni. Zato posetite sajt salto.rs ili poručite preko internet prodavnice na shop.salto.rs. Salto pivo takođe možete kupiti u svim bolje snabdevenim Maxi, Aroma, Ideja, Roda i Mercator prodavnicama. Kupovinom Salto piva podržavate i moj rad. Ostanite do kraja videa pošto ću imati jedno veoma važno obaveštenje za sve vas. Ok, fudbalska reprezentacija Srbije. Kao što znate, selektor Dragan Stojković Piksi u utorak ujutru je objavio finalni spisak reprezentacije Srbije, odnosno igrača koji će predstavljati našu zemlju na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Pa hajde da ponovo prođemo kroz taj spisak. Na golu Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković i Đorđe Petrović. Odbrambeni igrači Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Srđan Babić, Uroš Spajić i Nemanja Stojić. U veznom redu imamo Sašu Lukića, Nemanju Gudelja, Nemanju Maksimovića, Ivana Ilića, Srđana Mijailovića, Sergeja Milinković-Savića, kapitena Dušana Tadića, Lazara Samardžića, Veljka Birmančevića, Filipa Kostića, Filipa Mladenovića, Andriju Živkovića i Mijeta Gajčinovića. I na kraju naši napadači Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Petar Ratko. Spisak naravno danas neću komentarisati pošto sam o njemu govorio u prethodnom videu. Koga zanima možete pogledati. Prvi put od 2000. godine i prvi put kao nezavisna, odnosno samostalna nacija, Srbija se priprema za kampanju na evropskom prvenstvu i ove godine će u Nemačkoj tražiti svoje mesto na evropskoj fudbalskoj sceni. Za vreme dok smo bili Jugoslavija, mogli smo se pohvaliti odličnim rezultatima na ovom turniru. Stigli smo do finala 60. i 68. i završili na četvrtom mestu 1976. godine, dok smo se plasirali i u četvrtfinale Eura 2000. Međutim, uprkos nekoliko nastupa na svetskim prvenstvima, od tada se više nismo pojavljivali na Euru samo kao Srbija sve do ove godine. Kao tim možemo se pohvaliti sjajnim izborom golmana i dobrim napadačima, dok će problema najverovatnije biti u odbrambenoj liniji. Ono što je naša realnost ovog puta je činjenica da za razliku od prošla dva mundijala, gde nas je dosta ljudi smatralo za Dark Horse reprezentaciju, odnosno potencijalno prijatno iznenađenje, ovog puta to nije slučaj. Da li će se ispostaviti kao dobro, vidjet ćemo ovog leta u Nemačkoj. Veoma mučno. Biću iskren, kada je održan žreb i kada smo saznali grupu, zaista sam pomislio, izgleda da nas je Bog konačno pogledao. Konačno ćemo se plasirati na usrani Euro. Ok, bez drame, malo šale, malo teatralnosti, plasirali smo se na Euro, ali taj proces je bio veoma težak, kako fizički, tako i psihički. U grupi sa Mađarskom, Crnom Gorom, Bugarskom i Litvanijom, Srbija je kvalifikacije završila na drugom mestu iza Mađarske. Skor 4 pobede, 2 remija i 2 poraza. Ali o tome neću da davim previše jer mislim da i vrapci na grani znaju kako je izgledao kvalifikacioni ciklus reprezentacije Srbije. Ko će biti ključni igrači Srbije na evropskom prvenstvu? Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović. Jedan ključni podatak, ili ključni statistički podatak. Samo 8 igrača je postiglo više golova od Aleksandra Mitrovića u kvalifikacijama. 5. Jednostavno, ako Srbija želi bilo šta dobro na ovogodišnjem Euru, Aleksandar Mitrović mora da donese svoju najbolju formu na šampionat. Bivši napadač Fulhama i Newcastle sada igra u Saudijskoj Arabiji, rekordni je strelac naše nacije i može se pohvaliti izuzetnim saldom 57 golova na 88 utakmica. Mitrović je tu formu imao i u kvalifikacionoj kampanji, postigaš i 5 golova na 7 nastupa, gde je samo 8 igrača postiglo više. U toj grupi su Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe i Harry Kane. Mitrović je rekao da kako se pridružio Al Hilalu iskreno je izuzetan, sa 39 golova i 9 asistencija na 42 nastupa. Naravno, protivnici u grupnoj fazi, poput Engleske i Danske, sigurno će biti mnogo teži za otključavanje nego ekipe iz Saudijske Arabije. Ali svi znamo koliko Mitrovićeva fizička sposobnost može biti efikasna, a da ne spomenim i njegovu završnu. Kada je Dušan Vlahović u pitanju, niko ove sezone u Ligama petice nije postigao više golova i slobodnih udaraca od njega. 5.
daleko od njegove najbolje sezone, ali s obzirom na okolnosti, povrede, Max Allegri i ove brojke iz Danja Vlahovića su sasvim korektne. Bio je heroj Bianconera kada im je prošlog vikenda donao novu titulu Kupa Italije, njegovu prvu na čizmi, i dolaskom Thiaga Motte na kormilo tima iz Torina očekuje se mnogo od njega naredne sezone. Ali pre toga mi ćemo ovog leta mnogo očekivati od njega. Ako želimo pun napadački arsenal, i Mitar i Vlahović moraju igrati. Ali ako želimo balans, jedan mora da ispaš. Dosta su slični igrači, ne kompletiraju jedan drugog, što treba biti slučaj kada igrate sa dvojicom u napadu, tako da će biti velika odluka na Pixiju ko će u prvih 11. Šta god odlučio, mislim da neće pogrešiti. I uprkos tome što će nam i Mitrova top forma trebati, mislim da će Dušan biti taj koji će eksplodirati ove godine na Euru i da će možda čak i ponoviti Euro Save Miloševića iz 2000. godine. Teško je, ali opet nije nemoguće. Ko je primarni playmaker Srbije? Naravno kapitan Dušan Tadić. Jedna ključna statistika vezana za njega, Tadić je zabeležio više asistencija od bilo kog srpskog igrača tokom kvalifikacija. 4. Možda ima 35 godina, ali Tadić ostaje izuzetno važan igrač za ovu srpsku ekipu. Sada kad igra u Fenerbahčeu u Turskoj, Tadić je postigao 16 golova i zabeležio 16 asistencija u 56 susreta u svim takmičenjima, gde je na kraju u pohodu za trofeje ipak bio neuspešan, pošto je Fener ipak sa 99 osvojenih bodova završio na drugom mestu Turske lige, dok su u Ligi konferencija poraženi u četvrtfinalu. Tadića je ta forma krasila i tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Zabeleživši više asistencija, 4, kao što sam rekao, od bilo kojeg drugog srpskog igrača. Možda mu nedostaje dinamika koju je nekad imao tokom svojih dana u Ajaxu i Southamptonu, ali Tadić i dalje ostaje izuzetna sila sa loptom u nogama i Srbija će dosta zavisiti od njegovih partija ovog leta u Nemačkoj. Ko će biti zvezda u usponu? Moj izbor, Lazar Samardžić. Iako i dalje treba da se ustali kod Pixija, Lazar Samardžić je jedan od najdinamičnijih i najkreativnijih mladih veznjaka Evrope. Ove sezone u ne tako sjajnom Udinezeu bio je uglavnom jedna od svetlih tačaka, a sezonu je završio sa 6 golova i 2 asistencije i iščekuje se da će ovog leta konačno promeniti sredinu. Da li će to biti Inter, Napoli, Juventus ili pak čak Barcelona, vidjet ćemo. Ako pogledamo njegovu statistiku, vidjet ćemo igrača koji je u samom vrhu kada su u pitanju svi napadački parametri. Šutevi, očekivane asistencije, akcije koje kreiraju šansu, uspešni driblinzi i unošenje loptu u završnu trećinu, sve stavke u kojima je Lazar pri vrhu. A ako zanemarimo same brojke i pogledamo golove koje je postizao, možemo reći da će Srbija u narednom periodu imati jednog vrsnog i ultra talentovanog kreativnog veznjaka. Samardžić može da igra na više pozicije u veznom redu, uključujući i ofanzivnog veznog, ali rola u kojoj je najviše igrao i najviše briljera bila je ta centralnog veznjaka sa dosta kreativne slobode i prostora. Stojković je eksperimentisao sa dosta nekih novih sistema tokom martovskih prijateljskih utakmica, ali 3-5-2, odnosno 3-4-2-1 ostaje njegova preferirana postavka i istina je da upravo ta formacija dovodi većinu njegovih najboljih napadačkih igrača na teren. To takođe dodaje brojevi u ključnim oblastima kako bi omogućili Srbiju da igra iz zadnje linije i gradi kroz teren, pri čemu su Orlovi u proseku imali 62,4% poseda tokom kvalifikacija, a samo 9 ekipa je uspelo više. Na golu je Vanja Milinković-Savić iz Torina, ispred njega trio centralnih bekova je Milenković, Miloš Veljković iz Werder iz Bremena i zvezda usponu Salzburga Strahinja Pavlović, koji će ovaj turnir nastojati da iskoristi za podizanje svoje već rastuće reputacije. U veznom redu će naravno biti Sergej Milinković-Savić, iako sad igra u Saudijskoj Arabiji, ostaje sila na koju treba računati. Nemanja Gudeljić se vidje često je gura napred ulogu razorača u veznom redu, dozvoljavajući onima oko sebe da igraju sa malo više slobode. Filip Kostić bi trebao da počne na poziciji levog krila, uprkos tome što se mučio da pronađe najbolju formu u Juventusu, vreme u Eintrachtu iz Frankfurta je pokazalo da je jedan od najefikasnijih igrača u Evropi na svojoj poziciji i bit će jedan od ključnih igrača za Srbiju. Na desnoj strani Andrija Živković bi trebalo da pokrije tu poziciju desnog krila, ali će takođe biti zadužen za taj špart gore dole pod desnom boku. Mitrović bi trebalo da predvodi napad, potkrepljen Tadićevom kreativom, ali u drugoj ulozi napadača bilo je rotirajućih igrača. Međutim, ako Stojković želi svoje najtalentovanije igrače odjednom na terenu, to jednostavno mora da bude Dušan Vlahović koji ima 18 golova i 3 asistencije na 38 nastupa za Juventus ove sezone. Dakle, da napomenem, ovo je sastav koji ja očekujem da će Pixi izvesti. Ovo nije moj sastav, to jest ovo nije mojih startnih 11. Ko je gledao moje prethodne klipove, zna moje mišljenje i o spisku, i o pojedincima, kao i o samoj startnoj postavi. Kada su utakmice Srbije u Nemačkoj ovog leta u pitanju, to izgleda ovako. 16. juna u Gelsenkirchenu, Srbija i Engleska će odmeriti snage. 4 dana kasnije, Slovenci će nas ugostiti u Minhenu, a onda 24. juna u posljednjem kolu Danska i Srbija ponovo na Allianz Areni u Minhenu. Danas ipak nisam želeo da dolazim u detalje, jer ko zna šta može da se desi između današnjeg dana i 16. juna,
tako da danas čisto neka okvirna najava sa ponekim detaljem, odnosno ponekom zanimljivom statistikom. A onda ću one prave analize, odnosno prave najave raditi pred same utakmice sa Englezima, Slovencima i Dancima u junu. Predikcije kao ni ranije, ni danas neću raditi, to ostavljam za kraj ovog serijala, tamo početkom juna kada ću dati svoju prognozu za čitav turnir, dakle i grupnu fazu i nokaut runde. Ono što mogu da kažem i želim da kažem je to da zaista mislim da ćemo grupu proći. Kako, ako me pitate, zaista ne znam, ali da mislim da ćemo proći, mislim. I za razliku od nekih prethodnih velikih turnira, gde sam kao i većina vas bio dosta naložen i mislio da ćemo dobrom igrom dogurati i mnogo dalje, ovog puta smatram da te igre neće biti, ali da ćemo nekim čudom proći barem u prvu rundu nokaut faze. To je samo osjećaj koji imam, to je ono što mi srce govori, mozak i činjenici mi govore nešto sasvim drugo, ali opet, ajde da ponovo probamo da saslušamo srce. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se ovaj video dopao, ako jeste, lajkujte, i naravno, zamolio bih vas da zapratite kanal. Idemo polako, ali sigurno ka toj cifri od 10.000 pratilaca, tako da ajde pogurajte to malo brže. Biću vam od srca zahvalan. Ne zaboravite bacite pogled i na Salto pivo, link ka njihovom sajtu i online prodavnici možete naći u opisu videa ispod. A njihove proizvode možete kupiti i u svim bolje snabdevenim Maxi, Aroma, Idea, Roda i Mercator prodavnica. Ne zaboravite da kupovinom Salto piva podržavate i moj rad. Ako ste u prilici, pogledajte i kanal mog druga Marka, Football Star, i podržite njegov freelance put u Nemačku tako što ćete donirati na njegov PayPal nalog. Naredni video će izaći u ponedeljak, nastavljamo sa analizom i najavom grupa, sledeća na redu je grupa D. Ali ako se sećate velikog obaveštenja sa početka videa, o ovome se radi. Sutra uveče, zajedno sa par drugara novinara, radim live stream Lige šampiona. I tu ne mislim na klasičan live na koji ste navikli na ovom kanalu, gde se mi uključimo posle utakmice da prokomentarišemo i analiziramo. Ne, ovoga puta pratimo utakmicu zajedno. Napravit ću neki mini studio u svojoj kući i uključit ćemo se otprilike pola sata pre početka utakmice. I zajedno ćemo pratiti, gledati i komentaristi finale Lige šampiona između Borussije i Real Madrida. To će biti ujedno jedan veliki test pred sam Euro gde planiram isti tip sadržaja. Zato subota 20:30 kanal Adriatic Futbol i finale Lige šampiona. Pridružite nam se. Biće nešto što se zaista retko viđa na ovim prostorima. Do tada, veliki pozdrav ljudi i probajte da uživate u vikendu. Ćao svima!